thaigiri na nuthu cia hwaine barabara-ini ya Kairi guthie Matara Gatundu ya Rugongo. Aikari mararutururagwo barabara nebu na honi cia ngari thutha wa ehitukiri gucemania na miri ya andu maroragirwo mukira-ini wa barabara. Na haha niho andu a mbere eri marakorirwo moragirwo murango uyu ari kionereria gia gutire uingirite mucii uyu thutha wa mwene kuragwo akiingira kihingo. Arajira mam dad ni aguthwo ni ngari no ni ndietikaga undu ucio serious no ni acokire aroka arajira mam ni nguthi kuona baba to ndaigwa ni muguthe na komete hau na riu ri ndiramuria ni atwaro thibitari arajira sati mutware thibitari to ndakorire mundu umwe haria mwena wa barabara aguthitwo mutwe no thakame iranyiririka u na ni arona agienda guthitwo ndaika nyingi tondu ona thakame iranyiririka go ndiramatite. Kuma hau mita itanyiheire 500 mukira-ini wa barabara itura-ini riri mwiri wa muthuri ungi urakomete haha thakame kinyururuka kuma mutwe matigari mayo barabara-ini no ari kionereria kiuritu wa igutharia mutwe na moruru mori aratabanirie nguraro iyo. Niguo thimu irambiri kuhurwo au agicagi kanyure kari kikurathie andu makomete bara eri atatu nini niguo turambiria riu kumamurika na matoci turona ni andu o wa itura ria guku na acio angi mari na ha Rugongo ona no wao eri eno maroka moragitwo. Niyo ndakinya gwakwa mucidera mwathani undeithie ngie na toro tondu riu mwathani haha ndaga toro niguona andu acio andu ariku nginya mutumia anjuragia niki githire na mbeni ndamwe ndingihota gutariria tondu nginya ndiaitire maithori ni undu wa andu acio. Ni haha kwa haratura taki ungikira kuigua guo atia na hakwa no hau bara-ini na waigua ndiraumirie ndirakora andu maihurire bara twina guoya. Itena ritanyiheire kilomita 1 mukira-ini wa barabara urorete tauni ya Ngorongo. Aikari aria maretikaga mbu ya Gacugi maratunganaga na mwiri wa mundurume uroragirwo haha. Aria maramuonire makiuga araumite kugura iria riria rironeka ritukanite na thakame. We wagithio utuko riu ucio mwana ki uraguthirwo ri no ria oi haria tondu ni iria rari ena iria na kera uma gia kugura riu haria no uthio tuko kahwaini ona thaigiri. O maugite mundu wa gatano gicanjama-ini giki ndanakua na niwe oheanite riboti cia mwikwirwo no uri urerikana no muikari wa itura riri. Gonga akija hapa ndamuuliza afutwe kuniitisha shilingi 10 ndugu yangu nani aliye nikonga, kwa maana mimi vile tulisungumza naye maneno tu hayo mawili kwa kuniitisha shilingi 10 hapo Oyo otana kuari ni arauga ni ngigi macamanirie amwira we kijana nisaidie na 10 akera mwira ni inyitaine amwira ni inyitaine ri imwira amwira ugo niguo aramuguthi ciiko cire kilo cia unyamu tutaitaigwa guku gwitu tondu guku gwitu gutikona maundu mau manjuragano icio guku ni tubara twa wana na tumacira tutaina kure no riu ici tukae chini tumpe majina yao vijana wote wanakuja. Nigiko gitumite gwitanwo mucemanio wa hina hitura-ini riri tongoretio ni komanda wa borithi kaunti ya Kiambu Paminas Kioi na mubunge wa gicigo kiu Njoroge Kururia. Aikari makiheo mweke wa kwiturura itemi-ini ria kwenjera kiria kiraria kingi. Umechukua mumeona vile kutoka saile tuliingia hapa hata usiku nikuja nikarundi na mimi namhakikishia hakuna kitu itakuwa ati ingechukuliwa hatua kama nimeongea na waziri wetu Kindiki, najua tutasaidiana na yeye ndio hiyo maneno ikuwe sawa. Lakini hata tukifanya hiyo maneno yote au vijana hawataamka kwa sababu ya hiyo kitu. Msiwache tupoteze vijana wa mama hata watoto kwa sababu ya kuuana sisi wenyewe. Juzi tu tumekuwa na mtoto ameuliwa hapa chini. Mnakumbuka hiyo? Pale Mangu kuna mtu alikuwa ameuliwa mwingine. Sasa hii ni nyingine, sasa ni watu wanne. Musiitikie hiyo tabia ya kuuana hapa Gatundu North kwa sababu hata ni jina yetu tunaharibu. O maugite mwikwirwo ni arikitie kunyitwo no thuthuria ni wambikitwo wa kumenya kana ararutire wira ucio wika na kiria arahuthagira utabania giko kiu amu gutire kuramenyeka wega. Mani ule mmoja tumekamata because nataka confirm kwamba tuko na one suspect tumebata, tutamchukulia hatua kama mhalifu mwingine. Kwa hivyo mbegu moja isichavue kinjiji, ni kweli. Mwenye ameua watu lazima atapatikana na lazima anaenda kotini na lazima anaenda jela.
hapo hata hakuna kuongea maneno mawili. Na nishukuru wale investigators wanafanya hiyo kazi kwa sababu ripoti ishafika. Wanaendelea vizuri na investigations na tutagojea kama raia tujue imefika wapi. Na kuona maafitha borithi ni marikitie kunyita mwikuirwo munene njama-ini ino, uthuthuria uria urathie na mbere thiini wa ceceni ya borithi ya Kajeria, riu maitho mothe marorete kuria uthuthuria uyu ukumerekeria na kuihuria ciuria cia kiria kiracungiriirie mwikuirwo uyu atacokie ciiko iria icungiriirie haho itura igima. Ngiribotera Inooro TV kuma Ngorongo Gatundu ya Rugongo, njitagwo Njenga Mwambui.